Ofundisayo uVibhakshni Maharaj. Asithi ukubheka ingalekwane encanyana nje ndatshana yethu abasibhalele yona sikhuluma lana ngeskepe. Kuthiwa leskepe ngaphansi siphethwe intambo ethize. Le ntambo ethize ubude bayo bathi bayishona phezulu iba u20 feet iphinde inamathele phansi yona le ntambo ngezansi ingu15 feet. Usuyabuzwa ukuthi kahle kahle ingakanani yona le ntambo. Sizothatha ke lo mbuzo wethu sizame nathi ukudweba isikepe sethu lesi sidlame ukuxhuma lemininingwane abasiphile yona kule ndaba yethu sibone ukuthi sizosebenzisa kanjani ukuthola impendulo yalombuzo abasibuzayo ukuthi kahle kahle ingakanani le ntambo esetshenzisiwe lana sisebenzisa indlela yethu yani ePythagorean Theorem. Siyajabula kakhulu ukuthi iPythagorean theorem yethu sesifundile ukuthi yini nanokuthi ke kumnandi kakhulu ukuthi ungabuyela emuva uyocacisa uma ukuthi mhlambe khona kade ulahleke khona ubheka ama video esiqale ngawo azokuchazela kabanzi ukuthi sikhuluma ngani. Angithembe kuyacaca kahle isikepe sami lesi nakuthiwe ubude bakho balentambo yethu uma ishona phezulu ingu20 feet kanti bayiyale eceleni noma lapha phansi ingu15 feet singathi nje siyahlawumbisa ukuthi 15 feet asithi njula njalo nje siqambela asithi ngapha u15 feet wakhona. Asibone ukuthi into esizothi sidweba kanjani. Uyabona ukuthi umdwebo wakho nje unto esishoda ngomuqa nje owodwa ukuthi ivaleke. Naku kithina sawuphatha umuqa wodwa yavaleka kanjalo ke yavaleka kanjalo ke umuqa wakho noma umdwebo wakho lona. Uma usuvaleke kanjena kumdwebo wakho uyabona ukuthi ungempela ungalelizela usuyajabula kakhulu ukuthi na kuyawuphiwe u20 waphiwa no15 ngezansi wabona ukuthi hayibo i-right angle phela lo izimele nje ngibheke emehlweni. Wakhumbula ukuthi oh hayi i-right angle sijwayele ukusebenza kanjani ngayo nanokuthi iPythagorean yethu sisebenza kanjani ngayo. Ngikubhalela la Pythagorean sithi theorem ngale siyazi ukuthi ngokomthetho phecelezi iformula yayo ithini. Siyazi ukuthi a squared plus b squared equals c squared. Siyazi ukuthi lo muqa lona siubiza ngani ngehypotenuse. Yebo ngempela siubiza ngaloko uzokhumbula ukuthi ngoba ngithe yini kungani. Uyabona right angle ethi iqonde khona ibheke khona futhi na kanjalo ihypotenuse umuqa wethu omude kunayo yonke imiqa yethi eyakha i-right angle. Asiqale ke sisebenzisa iformula yakhona sesiyafakela esinako sino 15 squared sibe no 20 squared ngobani ngoba fanele ngabe sino a squared plus b squared equal c squared kodwa ngoba siphiwe inombolo siyafaka u15 squared wethu sithi plus 20 squared wethu nayi hypotenuse yethu iyona singayazi singayibambisa ngokuthi mhlambe sibize njengenjwayelo nje futhi ukuyibambisa sijalo ukuyibambisa sithi c kodwa la basithatha phela singathi uR ngoba sisebenza nani nentambo irope singathi R basithandile akushintshi lutho nje akushintshi lutho. Sesiyahlanganisa ke njengokwenza ke kuyibalo 15 squared 22 5 225 u20 squared 400 uzimele sibe no R squared ngale u225 plus 400 usiba ba 625 sibe no R squared. Sibona ukuthi singawukhulula yini u-R squared lwaya ngokufaka i-square root sisifake ngapha nangapha ozokwenza ukuthi u-R uzimele nje sibe no 625 square root. Ngabe siyakwazi ukuyiqaqa le nombolo siyichaze njenge-square root sibone ukuthi kunganjani noma mhlambe singabe sesiyibamba khona. Ungabheka ucalculator yakho ngokukhulu ukushesha ukuthi asilenzanga yini iphutha ngokuthi u25 impendulo yethu u25.